دم باش تم باش وان هجا جی برنامه مجار کو میوانه کدیسان بورنن به جارجی ام بره خو بدن باکور و روجات سوریه به کنزان دم درج جوه در دیپلماسی پیش کبه و تعالی دیپلماسی ده ته خصن کو ادی بن بانه سوریه دموکراتیک ده رخصنک دموکراتیک گابن دموکراتیک جواک دموکراتیک و همو سر اساس ایمان نتوه دموکراتیک خبات به مشاندنش بنابراین دیپلماسی نبرا خاموش و نبرا رهبری خسر و با پروژه سوریه و شامل هم کار بیشن دیپلماسی که هر حادثات نبرا با پروژه سوریه و اروپای و جهان دیپلماسی که سر میجریم دخوازن به حوالا خود بیان آدار باخن بردفکا یه پجی بردم اشاش نبیشم نه برپرسیاری تکلین یپجی پیوندی بله بر پرسیار تکلیه داره یا یه پجی وال بیان آدار نباش دم باش سرید و مخیراتنا صعبی گلک سپاس نها هم جيل سر تكلين در راد وسن سر دیپلماسی که او دیپلماسی اشکالی دست بکری چهار دست بکری و خبرت چهاره اون کارن که سا تابلو یکشتی مره پار بکن بله يعني شخو هميد زانن يعني جدا ما أفكرنا يبجي ده 2013 وشون ودا يعني تكشينا كي بر بهم باهات مشاندن لديجي داعشي سالين دريج وبر دجوار دربز بونا حتى نهاجي يعني خطرين لسر باكروجات سوريا بتيبات لسر جن لقادمة لحمو جيهاني جي أب هيا بله ل دمكي يعني أو جشدان وبيشكتن وبيشفتشونين چيبون بيوستي هاد ديتن كو أم وەکە بەشێکی خۆی یە پەیوەندیە دیبلوماسی چێ بکەن یانە ئێتێکیلیان چێ بکەن ژبەر و گەلێک هەفدیتن و تەلەب و سەردان و پرس مەراق دکردن وەک یە پەژێ خواستن ناس بکەن یا پەژێ ئەفتە کوشین چاوە مەشاند چاوە خۆبرێ خستن کرد ji bo jî me jî pêwîstîst ku em va çend salên dawî yani nêzî heşt neh sal heşt neh sal hene بله me ev xebatê xwe yê dîplomasî pêwendiyan ava kir wek komîteyekê ava kirin û ev komîte heta niha karê xwe dimeşîne yani weke komîte yani yê pêwendiyên derva ê yepejê weke hûn dizanin yani ji destpêkê de wextê dest pê bû ev û taybet pêvajiyê şerê Daişê de hevala me wê çaxê heval Nisrîn nav xebatê da bû Nisrîn Abdullah بله yani carê yekemîn derbasbûna Ewropa û li yani li parlamento li ciyê din bi cilê leşkerî ev carê yekemîn bû rastî وەک wê demê yontiya yani dijwartiya şerê Daişê re hebû û peywendî li ser wê esasî xort bû ji ber ku koalîsyonek hebû li hevkirinekê hebû ku em Daişê şerê Daişê bi hev re bimeşînin li ser wê esasî talab pir zêde hebû û serdan gelek çêbûn ji dervara heta niha jî berdewam dikin carna û bi giranî jî ew berê xwe didin qadên me ji ber qadê meydaniyê pratîkî li vir hez dikin hîn zêdetir nas bikin yani şûnê em herin wir çûndina wir ji çêdibê li derva لێ ئەو زێدەتر لەسەر ڕووی ئاردێت چه هەیە vێت خوازن هی زێدەتر ناس بکەنج بۆی ژی یانێ ژوا ساڵên درێژ ئەو پەیوەندی ئەو تێکیلی هین بەردەوامن و gelek serdanên pir zêde çê dibin yani بله نها دبان سر نظام ده دبین دم داوید گلک شانده هیئت دین با پروژه سوریه قامشتوی حسکه و باجارندن وانا تایبەتی بشارمانجه دین وان هفیتنا ده چند دین قاش کرد چند جام دلت که بوده بلێ yani me got pir zêde hatin heye yani trafîkek yoğun heye بله û taybet jî pêvajiyên şeran da yani vê pêvajiyê şeş heft mehê dawî dema berxwedaniya serde tişrîn û dêrhafir û karakozak çêbû û pêşengtiya di pêşengtiya kordîna hevalê jin da yê pejê da ev şer dihat meşandin rastî gelek hem pêşengtiyê fermandara da hem aktif yani pir bi rengekî feal hevalî nepejî jî pir xurt tevlê bûn lêkelekê hevalên me xurt bêguman bu wê jî gelek yani di pêvajiyên şera da gelek îlgî yani xwasteka fêrbûyînê famkirinê ev çawa ev şer çawa dibe çawa hûn dimeşînin بله ji ber rûya erdê evekî wisa çê nebûye bu wê jî yani vê demên dawî û berî wê jî yani dema şer nebe jî pir serlêdan hene dipirsin yani gelek pirsê wanî cuda cuda hene em dikarin ji we re ragîn mesela ew çi dixwazin fêm bikin li ser rûya erdê بله yani herî zêde rengereng mêvan tên şande mêvan ji yani nûçegihanan yani çawa ji ê ragihandinê gelek tên ji بله gelek welatan ji welatên erebî jî yani ne tenê derva ew jî tên
هروها كوميتين جينولوجي هنا جلك مراقتكن جروبين فيمينيست هنا جلكتين دیسا ای پارلمانترن یعنی خباتکارن کناف پارلمانتری دا اندام پارلمانتران گلکتین یعنی سردان رهبری خسر و جیدن تکن و تایبت کی وره کادمه ایله یعنی دخوازه یه پجی ببینه بیگ دیتنا یه پجی نخوازه بچه بله جبویجی جبر کد زمان رولا کی مزن لیستیا و پیواژوی شورا شاجنه جبویجی گلک سردان به یعنی اوه کمیته جدا جو ای اکولوژیست هناتین شانداین جدا جدا ولاتاتین کمیته می yani çava PKK edin Mesihî tên serdan dikin Yezidîtên derve hundur jî bêguman yani ev grupên me hunerî tên hinek hunermendên dervatên merak بله dikin دبرد زیاده ای بالا من دکشین چی یعنی دما کو اوسا هیئت شاندین جور به جور تین و گوش گل قادن جواکه و جانتین یک و هر زیاده تین یه پجه زیارت نکن ناچن دبرد ای هر زیاده بالا من دکشین چیه او رئیسن بون ارتش بون اجنه چی قاسی بالا من دکشین بله yani ew herî zêde çi merak dikin yani hinek ecêb dimînin matmayî dimînin dibêjin mesela erê hemû derê de em jî nîqaş dikin hemû derê de jin tevlî şûreşan bûne şûreşa بله Fransa Almanya Amerîka şûreşên welatê Rojhilata Navîn de lê weke jin we çawa û wisa xweser yani hêza we çi ye û hêza xwe ji ku بله digirin bêguman vana pir merak dikin yani û matmayî dimînin li ser vê sîstema me yê xweser بله fermandariya me xweser erê em bi evê giştî re her di pêwendî û tensîk û karê xwe hev re dikin hevpar dikin bi qesedê re bi yepekê re lê wek xweser fermandariya xweserê yê jî yani ew merak dikin dibe çawa ev we çêkir bi çi hêzê we çêkir û hejmarê yê jî çend e hejmarê şehîdan çend e بله اون çawa ew qas yani ew dibêjin tim zaman tune ye ew çi dikin jiyana we çawa derbas dibe perwerde hene û çawa dikin acaba ew tenê şer dikin yani fêm dikin ku tenê şer e بله û tenê şer dikin yan jî jiyana we renglî ye tiştên cuda tê de hene û hevalê xwe ra yani bi qesedê re yan jî hevalên fermandarî بله giştî re wendiyê we çawa ne yani gelek cari wextê em dibêjin xweseriya evê me heye weke fermandarî yê jî û hemî saziyên yê jî giştî jî û şûreşa jin e pêşengtiya jina de hevalên me bê agahiyê hevalê jin bê fermandarî hevalê jin tu biryara nikarin bidin nikarin bigirin ev şaş dimînin sîstema me yê hevserokatî çawa dimeşê بله yani gelek tabii tamam ten dibinin bıçağı kodun tişek khayal kum dibinin abokun بله يعني تشتي دبينن عجيب دبينن حتى رخنات جدكن علي وين يحقلي هاي رخناتكن نزانم بوي رجهاندن ما جالك رخناتكن يعني دبين تشتي امسر روي عرض دبينن در ويانس ما نابه يعني برزيدا tamam ne yapıyor kırın وكي كو هاي ناي خويا كرن بله اريك رجهاندن ما وهوالن ما فداي جي جالك هبون في بيواجوي شو باندنيكو هوال چوا تبلي شهر دبن چوا جيانا خبري خستن دكن لي وكا كور سر روي عرض دبينن دبي اوقس ام نزانن yani baş tanasına önay kırın baş kuya kırın cihanı ne bırakın بله دبێت باش دانست ئەم نزانە کو دەریەوە بشوپینن سەرکیژان بله سیتەیە سەرکیژان ئەوێ و بشوپینن لێ براستی یانە gelek bandorjî dibin kîj alîda bandor dibin yani bi heyran sêr dikin yani yani ev weke مدحكي خو ام بكن نوسايا جبر كو جيهان همو فيزانه و ام فينا دبيجن يعني همو تكوشينما بهذا فلسفه ريبر ابو تشيويا بله ام ما هذا خوي هري مزن خو سريا جند ام تشوا خبري خصن بكن ببن هذا باراستنا خو و باراستنا جلي خو و همو جنين جيهانه ما في فلسفه ريبر ابو قرتيه بيش نيار مجوره ونجي في بخوينن بله وند كارن هلك جي فايده بگرن جبر كو براستي بنگه كي خورد ده انسان باوري كي خورد ده انسان و هر کس دکاره تشتکی نکاره بکه نینه دما و فلسفه بخوینه ev çavkanı ev felsefe nec buna beşekeyiz bu hamu kesan uç buna hamu gelans bu hamu pekaten civakin بله بله يعني فلسفه كما ام هر في نقاش تكن felsefe بحمي gerduni بله يعني فلسفه ونقاشك ام دكن بحمو دتاين تفاصيلا ام نقاش تكن يعني فلسفه كي هي بروجي نتو ديمقراطيك فلسفه مثلا علما جينولوجي بله یک بر اپو هاتی پیشکش کردن اف جینولوژی نه تنه علم جیانه تن جنت دانینه همو جهان در دور جن چوا خبری خستن بکه او جیان چوا دوی علم دتی تنظیم کردن
ام وانا هر دبیجن بخونن و نه فیر ببن يعني تشتكي بله كو olmaz مستحيل نينا باشه اول ادر انها دعای دیپلماسی ده مگود علاقه یک مزن هی بازاری یک مزن هی چون هاتن زده دور ده دما قوتگرن یعنی پلانسازی برنامه کو بدن پیشا خو وجبونا کو مثلا حتی انها شهر ترکیه سر با پروژات سوریه تدیتن ایشن با ترکیه سر با پروژات سوریه تدیتن شبنا کورل پیشا به بگرن دیسار yani demin David dayış şeyler bir belav dibe şu oraya peşa dayış bigrin her o hacbona ku پیشا رهبری خسر و با پروژات سوریه بفکر خبرت کن چه هیه و وقت دیپلماسیا با پروژات سوریه یا رهبری خسر یا دا یا پجه دور ده هودانه که خبرت شو هی يعني دما فات جرن يعني بريا جفينان كونفرانسان و ام جرنا هف بار بهفرا اورتاك يعني بهفرا جفين لدارتخن بله وكنا قاشتكن مثلا يجيلك جفينين خسر يجن كوم دبن بينجي سد جن كوم دبن شوبتار جي جودا او نو وقت دچن سر مجارن لفر ديتنا نقاشتكن دخن روجافي بله امجي واحد بيجن اوجي بيجن ام بچن ويدري ام في بكن جبركو تشتي مديتي ام جرك راغينن و امجي خوچوات بري خستن بكن يعني إلهام وقت ام بيجن إلهام يبهجي بو همو جهان ربي بو إلهام وأنفيت بيجن مثلا جبوكو أنفي خباتي خوك جن انترناسيونال بوينا جنان تشيبكن جهان دا بله جبو أنفي بكن جريك باش بخفتن أم بهفرة باش بخفتن بيوندية دا و جبوكو أنفي بكن مثلا أم لفير تكوشيني كو ددن مشاندن هري زيدا فرماندار ما شروان ما يبهجي إيكو جبو أزادية همو جنان تكوشين ديكي دولة ترك ويدكي هدف بله هجماری کی پر زده هولین فرماندار لوی داری شهید کتن ج کشفین ترکا جلیدان ترکا دشهر دا و تیبت به کشفه يعني بله مثلا حما اف هولین کو شهید کتن فرماندار بون بدعیشیا را شر کرن هری دجوار وان دختن پیش تا شر کرن پکی اف دولتی کو وان فرماندارن وان شروانن کو داعشیا تنات کی يعني دنیای جه ترور داعشیا د پاریزه چاوا د کار کی هدف کرنا هدف تی وته کو زندگی کرنا داعش ام پشت داعش نه يعني وانا اون بله هر در گره نقاش بکن وانا هر در د جوینن خدا بظلام را بجن را د پارلمانتو دا بکن روجاv نقاش بکن يعني جن یه پجلور چیکریه و چه آرمانج هست و لسر چه فلسفه جیان خوا و خباتی خبری خستندگی و شر خبری خستندگی بله باشه وکی هری داوی مش بنا يعني اف دیپلماسی بهتر بلا بده مش برکو بقاسی شهر دیپلماسی جگرینگی و دی پیواژه سدمانو دی دیپلماسی در بهتر در کپش و نه جانشون بله دیپلماسی چاپ میشیم يعني حتى نها ام لسر يا راس تمشن ام في باورن بله وغيرو بيواجي بجوهرتن ان كوتشي بون يعني كلي بكلي جوهرتن رنگ سياسة وقت برا نمايا رنگ شر وقت برا نمايا بله يعني ساعتك لفي دري بترى دوستا نيف ساعت شنو فادج منه رنگ همو هاتي جوهرتن لي ام لسر لجور رنگ سياستنا ها دبلوماسي جي لجور وي سياسته بريفاتشي يعني بله هفدو بعض كان شهر جي لجور وي بريفاتشي جبو جي ام بهر اواي بالجريداير جشادان يعني دنياي دا تشيد به با يعني parçe da تشيد به باكو رجلاتي سوريا جي بتايبت لجور وجشادان هم زمان هم داينستاندن هم يعني لكودري بكيرا بتششي وازي ام بدن بستينن وجبوكو تاني ام بيجين بروجي خو نتوا ديمقراطيك ام جهاني بكن و اف بروجي ويعني نتاني جبو يعني وكا بروجات سوريا اف بروجي جبو همو جهان درمانه جبو همو دنياي مروفاتيه براسي درمانه و تيبت بروجيا پیش خستنا جن یک بوینا جن آرمان جمع اوه کد وید پیوندین که ام پیش بخینن پیش تخن ام یک بوینا جن جهانی چی بکن واجي شوباند از نخوازم دریش کم کنفرانس و کنگرین ای رجلات ناوین لباشور بری وید دمکی چی بدو بلور چی دبا و بردام وی همو زمین ارضیه جبوکو ام کاربن همی هزا خو بکن یک و اف ذهنیت ظلامتی یه سردست یه کپیتالیست بله مدرنیته کپیتالیست ام راستی شرکی دجوار به هفر لهم بروی بکن بله ام گرک سپاس کن هوال بیان دار مش بنا آگاهی و کار بکنه و هم زور سپاس کن باز خوش دم باش گرک سپاس بله تماشاگان هجا در برنامه مجرد میوان در امگشت دویا برنامه فا حتی جارک دنی دنی نبا خیلی خوشید دماغ خوشید